Tuntuma Assam Regiment 2nd Battalion Mizo berna Battalion chungcha kan soitur hi upati ti ka ngai thak le ka don sona tranga karun lak khom te ani a then hi chu ti tak me umeu atak nge dot nge ti po hriat lei theilo te an ni a amai ro chu Mizo party ti ka don son te an ni miau si wangin han tham ral mai tan chuan ka ui bok si a chu wang chuan ka don sonang angin adik lo lampo chui chiang chuang lem lovin ti ngai noma karun ti chuak ve ani e henga hian adik lel deuh po alo om thei e chunga chuan in hriat thiam ni se a tha ange ole Assam Regiment 2nd Battalion chungcha kha kan han ti le dona tuntuma chuan nasa tak mai an buai thu karun soi dona ni hengte hi upa kan komatang kan han hriat ani a atong tu tak le khati hunlai tel ve te kom tur hi anom me to lova a eng henge dik beranga a enge dik lawang ti hi kan kher rang thiam chi lo ani sipai kal phung hi ka hrewak lova chu wangin anom dan le an tong kam man te kan no mang fulo deu le kan no soi dik lo deu ni pon in hriat thiama kan ti mai ani ang chu tin an ni na chung changa po hian soi dik lo le akal phung han soi dik lo deu te po kan nei theya chuti anga chuan in hriat thiam na kan ngen ba ka comment lama adik te run soya min hri hre turin ka han ngen tak meu cheu ani e engpo ni sela a fel hlai te aom don ti ka hre chiang maya chunga te chuan in mi ngai thiam na karun dil masani e mi in kapula tun malama Mizo te kha sipaya tang chi lawan ni ti se dikkati hleanga midang lein tun ma Mizo te kha sipaya tang chi takan lo ni ti le ta se dikkati le ang hetianga thuin kal tak dikkati hi adik lowin ti in chana diklawa min ngai sak tu po inom nual mai theye amai ro chu ka chan dan le ka ngai dan ka re ro tanga chuaka tanga te chuan adik tlat si ani atang pui Mizo te hi in thunu na lama hian kai hruai kan lo hara sipaina po hian a boi thak thin viau ni nan soi tat mai Mizo te hi sipai tang om chi tak kan ni na lai awma tang chi lo top kan ni na lai awm pok ti la kan soi sual tam lawang sipai kan tran chi na lai chu ra do huna ani a kan mi masa sipai tang te kha ra do na India tan ming thatakin an lo bei to thin ani chuti rualin in kho khirna lam dispin lama khan boi thak le thung ni in an soya kan boi thak le thung ni an soya an mani sipai tang ngei te point an soi thlatani zep thu po cheng love tunla ero chuan chuti anga thunun har le lulul ti mong chi kha kan ni to big lo ni in hriatani Assam Rifle le Assam Regiment atang masa Mizo te kha an rorumin an po hrohlom khop maya thunun hi an har khopa an ho tu te point boi thak an ti thin khop ome chuti rualin raldo na khan an hoisenin an chuan berte an le loisi a an ti sengam chuang si lo anom ang khan an en top chang te a om mai thin in an soini tin namdang ho tu chu soi lo an ho tu Mizo po an za chuang lova Mizo le Mizo hanin ti vak te kha alo nuam lo si a voi thak ta hlei mo ti mai tur ani le ngala champhai lam mi pura ro te lai kha pamak ve tak mai khan ni a ani kha a hoisene e mai thin phu thi anei lo an ti a Mizoram Olympic ma sabera po HROHRANG na bera an soi hialani doi zep ni kha du paulo ani a doi zep ni ai chuan achina tur ngei po tirap tu mai mi ani Assam Regiment 2nd Battalion na an tran lai chuan champhai mi tho punhun khuma te ne na tang ho kha ani a pulero wa chu ho tu te du sak zong ni silo khan a HROHRANG anala tuka chu wangin bel kha akai hlei thei lawani punhun khumai ro chu an holdar in oma ma se anu an han soile dan chuan bel kai nek lo zo khan
an holdar punhun khuma zo kha pularova khan alo tir kan reng thin alo ni a punhun khuma chuan pularova sual zia chu holdar zo ki min ti renga kan kal du lo don chuan iluwa khan ram botol ke dar vek khop hian ka he mai tur chenia te he min ti a ati hetia han soi hian adem na lam a in a chuang lam ma ani ang loya a soyang khan ati du tak tak mai don sia a lo om riau maya a palian box sia punhun khuma khi holdar ani mai ba ka PT master ani boka inspection han nei dona te hian pularova chuan holdar zok punhun khuma hena khaile kanote hei inspection kan nei le dona ka bud pun tur miwa hote khai zumana ka bud ka hral da to sia bud pun tur ka nei to mi lo atia holdar zok hi a bud pun tur zong hian a phivat vat mai thin niom takani ti chuan inspection an han neya an han lam hi PT master ani angin punhun khuma chuan ati dan tur te zir tirin han soi ma sa visram sautan kati chuan hetiang hian ke kau tur hetiang hian ke chip tur ri thak thakin per tur khong tak ani turani ari thak thak turani atia chumi nu chuan vai tongin visram saudan ti in a han auta a pularova te le mithren kathan sual thiam zia chu khatia punhun khuma han au khan rihlek lo hian dime be mai hian an lo per lui thlat zel maya anui za thlalama akalma ma zok thin in an soi PT master ani na in punhun khuma chuan kan nui lo thei lo an solu tuk ati dan tura han soi le thin po in pularova le mithren khatte chuan all sap anti ve maya chumi nu chuan punhun khuma chu a han au thale a angai te bokin an han per tlai luya mi rual hian an per du lo hrim hrima punhun khuma au le dona per ta chau te kha an tam mai an tialom mizo le mizo in zirtir kha an ni a chetaga in ti hlei thei ani box si lova a boi thak viau ani ome second battalion kha an ni a mizo an tam bera an ho tu alu tak tak te ro chu vai an ni heta hian second battalion hi mizo hlang ang dewa soi a oma a mai ro chu mizo hlang chu an ni hau lova a tam ber mizo an ni wangin mizo ro relna ang deu khalo ni ve wangin mizo battalion ang dewa soi an ni ve mai chu ani a hlang ro chu an ni lo ti hriat a thange chuti lai chuan India le Pakistan in kara buina a om neu thina chuti lai chuan Eastern Command General le an ho to then khat khan Assam Regiment 2nd Battalion Mizo tam berna kha lo nei lawan ni ti an threru reng maya chu wang chuan Eastern General phei chuan hoi sen na til tuka ka khoi van rial khoite atinga ta India le Pakistan an han boi de point ramria ka khoi van rial khoi ka da manga Pakistan ho chu an pong reng lo tapang atinga reng ani chumi nu chuan buaina kha aum le tani newa chuti ani ta ka chuan 2nd Battalion commandant hena chuan Eastern Command General khan ka khoi van rial khoi te kharun da thate le Kashmir vela Pakistan ho hi han nek chin te se atita a chumi nu wa chuan 2nd Battalion ho chu an chuk thata sung sunga chuti lai chuan Bangladesh khu East Pakistan ti alani a Bangladesh ala lava le lam chu West Pakistan ani a chu chuan India akar che ani chu amulan zu thleng chu bong hi atame e maya Pakistan bong le India bong te chu anin tlatpol noi maya uila atam lu tuk bok kolai le dai vela te chuan anwak sup maya anni chuan a that hi sa tam do ne sa thir anti maya silai mu an dil bela an ho tu te chuan enga tan nge in ti an ti a mizo ho chuan ral ka na tan silencer khamin petel bokula ari hi omlo sila an ti zaya an tum takero chu zana bong ka kha ani dai si ani an ho tu te chuan ral ka na turani chuan ti in
an di langin silai butam tok an pek pela tin silencer rimang lo chi kha an sem vek boka silai mora an vu ta farmai battalion khat in son khan ni a section zong te in anom hrang khlia anom tir phada tangin section pakhatin bong pakhat an han kap hlum kha pang maya ale lama section dangin adang an lo tal vele chutiang zelin ale lam le section dangin pakhat an lo tal le zana chuan an nom na vel chu a mui hian a mui vut reng ta mai ni an soidana po mui lo lai ram hi om lo reng reng an tialom a thente chu an re poka ui po an tal viau ni ang anom tir tan no thin kha awang chak tariau maya thathuman han om me phei chuan khati khoba ui tam kha an rem ta duak mai ni khoi tlan le wak mu tur po an wang ta phar mai an ti bong la chu a phai tariau maya rala an hlata viau pok an tialom chuai vela om te chu hindu te an ni hlom si chutian bong ten han phil rem tak duaka chuan chulai vel kashmir civil violence om tren kat chuan an commandant bula an hek ta kapu isipai ho te hi an sole mai bong hi an du hun an tala ui sa ten aya an solo tuk tlatania o kan bong ten ai zo mai don tin mihring sa hial pon ania khoi mo an ka lum te hi an mal pui ti tha le an hnung za ti tha an hlep tha an repa an ei du tho ti in mihring sa po ei hial angin an heka an commandant chuan ani chumole kalau hawange na dewin kalau zilang atia ma se an commandant po hian mizo ho chu a hlau tlata a chan chu an kap du mayang ti a hlau tlata ni mizo ho te pura thlen chuan commandant me usi khan onem le doi o te u mai hian vai tongin SIPAITE in thok tha a huai po in huaina ro ral po in hlau a mai ro chu hei bong te in tal saka ui sa te du to kinin aya helai velami te hian ui sa ei hian ten lu tuk kat mai si hei anon hek chiwania ama ro chu bong sa in ei he tha ui sa in ei po hi a thamai in du no ei zel phot mai te un a mai ro chu mihring sa em hi chu ei lo hram ro o atita chutia mihring sa ei ang hial an han than tak atang phei chuan Pakistan ho chuan an hlau tal tuka kan nei chona thalawang min ka hlum chuan kan san ei mai dona an timaya thi to hnu po sai nei sak chu ala hlau om thoni yang an hlau ta khop maya mizo ho tharuk an om hnuwa phei chuan Pakistan ho an tom ne tal tuka border hi an nainan ron nai ngam to lo re reng mai ni border tanga lade umaya an son ta dai mai an ti chu an om na huna chuan mizo sipai ho chuan thian tha tak te an no nei ve chung te chuan ngam tlak le thian tha ti in mi hring sa hin ei thin reng emoni le an han ti la chuan an ni mizo ho chuan manlai kan mizo lo te anga thuai tuk dol style kha mangin intirap thla kha man ro thatak ani the ni ti an hreran maya chu he hmun an om ma tanga an tum dan po ani de urenga ti tak taka chuan kan soi du lo mai maya mi hring sa he tui berzo ka lom ma se he tiang tin soi chi po ni lova te han ti mi hring sa chuan nung sang ti te a bop ti te he tui du nia te han ti an soina an thian te chuan an lo soi chuak le lo thei lova mizo ho chu an rap om mai an tia an rap mai ni Pakistan sipai po in an hlau phale zual ni in an soi chutiang khop chuan India tan an thok tha in an tangkaya ma se in thunon na discipline lam hi aom hlei theilo renga sipai ni sikha mani duang angin an oma ho tu te thu an ngai chang bok si lo an sual tuka an huai sia an boi thak chang aom de fo mai ni chuti rualin in kana om to na alan phot chuan an mani zok hian an commandant hena ngoi ro ka pu kan vaka ma sange aka ma sa tu zoka tranzel tur
akam nung tu zoga tran chu kan thi tam mai mai a thangai lo an ti a chu an commandant rim song tak adu dan tak alo ni a good atimaya akam sa tuwa an watrang tange ya kan lu chuake te an ti a an huala an ho tu te du ai thui an va lu chang te a oma Pakistan kho pui deuh te an va hual thina an ho tu te chuan khang te chu vati su in thimang zowange in huale tu nu nau te kha in ka hlum palange ti in thuan thonin an cha hial zokani chutia an kho pui deuh te an walak chuan an nula te chu na tak le mel tha tak te an tam maya chung ho chu kom nelin an han fiam ver thina kan in chu concrete in chong sari te hi ni a step kali thiam em I theyang em an han ti a nula te chuan theyang an ti a ani le in chong loi thiam em an han ti le a o thiam e kapu an han ti a an ni chuan poisa cheri thiam em an han ti le a nula te chuan o thiam e an ti zela chuta atop khanan chuti ni chuan kan puya I that don chuwa chui duang em kan pui ni duang em ni tena poisa chiar khai na tura ni mai dona an han ti zet chuan chuti ang lo lema nula te thak hlel chu mana ta tun thlengin aom chuang lova Pakistan nula te chak zong tak alo ni si a ramdanga pasal nei don ma sela mi pa ai mai chia zok hi nu pui pasal chung changa akum kho thuangam huai zok an lo di boxi nen o a thalo tu kapu ke man nei du lu tuk che mole an ti a chu tiang an nula te han fiam vel chu nuam an ti wangin in ka te kha an hoi pha niom te in an in soi in nei phei chu ang ta chuang lova ti chuan Pakistan sipai ho kha chu thlang taka an tom te tal tuka an ti he te hi kan Mizo sipai huai sen te in soi theina te po ani ve anga kan oi lo mo a hlimom ve hrim mai an battalion a hian Mizo lo officer role second lieutenant captain major tiang ho kha vai ho de uve kan ni a kha ho kha officer tam tak anom ve ani chung te chuan an che dan hi po hro an ti de uviau thina in an hlau ru veka kan sapon ei duang an ti a an murong ra khop mai ma se ral kap tu re ro chuan an chuan ber an ni loi box si ani mi hring sa po ei du maya an ngai awang khan an hlau ema a om po om viawe ramboi lai khan Pakistan an ham SIPAITE an training lai khan ramsa an kap thina Pakistan ho ten pulol de ga ne na an zual ko khan ril tramin siam ni yang chu nang mani sa an la e lo chu in van nei hle zo ga ni chu ti in asoye an ti a tu tiang chu Mizo te hi kan HROHRANG ana in kan lo huai sare e mani he nu hian Assam Regiment 2nd Battalion hi a boi tatlat maya an boi chan tak hi soidan le hriat dan a hrang hret thei ome kan soyang in Mizo tam na berani a Assamese an oma Naga an omboka abak tam dang om ve te chu tlem te an ti a he ho hi ho tu te en kol dan hrang an lung oi lova an tang rual veka tin chuti lai chuan an ho tu pa pakhat sual de mai aum tlat maya SIPAITE nen anin milo tlat maya an sina turin thil hi fingkrek takin ati thiam tlat mai ani ome achang chuan nulate alo tok tara chu nulate chu engmuti in va complex sela thu buai lak tumin buai siam na man atum le thin box sia an horu khop mai an reson don chung changa anung oi lo na sale zuala chu an buai chan bulpui per pakhan ni na lang an commandant kha sik ani a second in commandant kha sik bok ani a chumi ba ka sik major pakhat ala oma ti chuan an ho tu lu te chu sik vek ata chi an ni khati lai khan sipai ni khata bu fai cho aun som pali andonga aun som baruk hi ser khat vela ngai ani a kezi khat atling lo hle ti na ani chu ani sipai tlangwa resel chak thatak tan chuan
kham lo chang atam maya tin bu fai ba ka hian atra andong tel boka atra le chokha siama ei turani ma se boring thin tan chuan atra kha ei alo har si a an ei thadu lofa a chuang teu thina ni chu wangin a noka aruk te khan an paile teu thina a then phei chuan wanan mai kor siam nan te ano mang vei thul nen hei hi an ho tu ten an ngai thim lo hle ani chuti lain an bu fai don kha boring tan chuan atlem hle thung si a chu an boina ber pakhat chu ni an boina chan hi then kan chuan an ho tu pa i ru wang di nan soi le a an re son don tur kha dorina te alo peral thina chu wang chuan re sunan don tlem pha talu tuk ni inan ria chu tiang te ni awang chuan mizo sipai then khat lung aoi thei tangang lova a boi thak mai ho tu te po ni se commandant hial po niang miang i hremang u sazai kan pe ve turani an ti ta ni inan soi chu tiang vel chu an din munani a an na tra han soi sak dan le a chuang teu thin te an pai ru fo ti an hria te chuan an ho tu lam chuan ti dan an ngai to ta a an bu fai don chu atlem to na kala in an siau khan an bu fai don hi ti tlemila a tra ai tam ro se bu fai don tlem na chuan a tran ai tam lo thei lawang ti ngai dan nei khan ni khata bu fai an som palian don thin kha an saria an tlak niam tir ta a an sari chu ni khata voi ni ei tura han then kha chuan a tlem lo tu tlat tamaya buitling ve meu tan chuan tram nem po atling manglo ani ta si kha mizo sipaite chuan an du lova mizo te ang boka buring thin an jinga namdang an om ve a chung te po chu mizo hian an min vekani heti ani chuan tuma in cho ai lovila ti khan ho tu lu te hrial lo in helai hroi tu te khan an lo rel ta a an hel chu ani tran ta der mai sipai hel ti an lo ni lo thei ta lo ani heti lai hi Srinagar airfield bulan lai ni a in rin ti tlaya khan sipai ho tu te ro manangin cho khan chhum tlem ta a in rin ni ani poka an pu te phalna in sipai ho kha mazale khoi ai molengin an kal hloma an chhuwa don chuan helai an thian sipai hel ho tu te khan cho ai lo chuan nun ho su hotela cho ai puarin nun hodon nia an ti a chanero an hrel du mi lo an ni pon zo chuang lovin ni e an ti ve maya bazare khoi mo an leng kha tlaila ma chuan bo sa i puan na lin an ho hloma leng chuak ve lova kema ho te po in country na ei thei thil kha an ei ta hoi maya a thenin air force country na zule biarte an valaya chung te chu in tok an lom to bok nen khatianga in chop to a kha chuan thil kha a fu tok har to thina a film to thin lawani country na lin no porti an ho tu lian ten an lo hriat chuan an second in command major sikpa chu country na kalin country nei tu te ne na tuma ei tu lo pe to reng su ti in thu pe a chuta chin chu country nei tu pa chuan ha tu pa chuan ei tur a pe du talawa chutianga ni ta ka wang chuan country nei tu te ne na ei tu lo pe to lo tur thuwa pe tu second in command major sikpa kha man be a khoyan tum tamai ti chuan mana aluan me kul saka an hnung khira kholaya an chai phai tamai ti du da lo tur ni e alu kan met kol to boka an ti a an mani sipai ho khan an zui hu phupa kholaya te ni lo lovin au tira nakina chuan atlan chuak ta phuta an zuya ani lau kha tlan che zela adiar apagri te khan po thlak saka apon phei khok le lampang a thlon boka tuti chung chuan atlan zela zui zel talem lo chuan adia le phei khok te Assam zuan me thlak zong te kha an hal saka an awa an lam kwal vel ta chiam maya chutiang chuan thilakal buai chho ta zela an sipai kan trin kha puan kai kha ni a
kha po kha an nam thluk saka country manager po atlan bo ngal daya chumi nu chuan officer ho omna an puan kai ho kha an pan pheile ta a an va thlen chuan officer ho om ngam lo chu an lo tlan chuak da ihloma an om chuan an in tong mai don sia an tan nu na hial chan po a hla om reng ani khamizan kha officer mes night tour kha ni a bora khana an ti mai kha chuta tan chuan midang te po an som nuala chumi tur tan an in buat seina an puan in kai te po an va phe thluk sak le a anei siam sa te chu ai thei khan anei saka anei zo sak vekani an mes puan in an thria sak le in CO puan in po an thria sak bok officer dang chu an puan in te an soi salem lo an mes puan in le commandant omna ero an thria sak chuti an ti nu chuan ZCO junior commission officer ho omna an pan le a ani ZCO ho hi holdar chung arship khat bela tanga subidar me zor thleng khan ni a ZCO wa hian Mizo kha an thahne mang reng si a vainen namdang nen anin pol noka soyang khan second battalion hi Mizo vek an ni lova Mizo an tam bera chumi doda chuan Assamese an ni a naga anom nul boka abak namdang kha tlem te chau anom khang zong tu nen khan an tang rol veka at tam berna na chu Mizo ho ro rel na kha ani dewani ani ho ZCO chuan keni ho chueng ma min ti su in lam tang tur kan ni alom keni po nang ma ni anga oma kai chowa kai sang ve mai kan ni a chutia kan omna te min sual sam ve kan ngai hlei nem an lo ti a ani don tak chua an tia engma ti lo chuan khang ho kha chu an da ta a atuk lama chuan sport company lama an commander sigmezor bok pathane mai an hena kalin chung lai chu afanga enge ni in huat thu ka soile in tan thil thalo ka ti mi ngai dam theilom ni atia an ni chuan i chunga hian lung oi lo na kan nei lo reng i chunga lung oi lo na tu mai kan nei lo ti in an lo changa ma se thila kal thui to a ani wang ringot khat chuan thil akal dik hlei thei to si lo ani heti lai hian Mizo major officer pakhat kha alung oi lo lama hian om ve a pa phok le nu ti zang reng takani a chulai an pastor Mizo pastor te po pastor khongai bialu thalak chu ti renga film thua ko savel ve mai thina ni a atnam ming chu haw nar ani a vai howin an lo lam thiam ve lova bi hanar ti lam deuh lirin an lama ani Mizo po chuan bi hanar an ti ve tamaya chu pa chu ti lai chuan adam lova dam do ina aloin admit chu ni in dam do ina a om chu CO in anaut zil turle remna soi pui turin ava som thina ni khat chu anwa in som chuak thei ta rama in CO hian minun ngen maya minun trawa kalau kalani hi za mo khong theilo hoi mo in ni katia a khong le tu kani hi aba khachu ti to su te kha awa ti vel mai maya athuwa soi po chu tu ma chuan bar an khon thei bik to lova zom tina an tin to lo hrimani an buai thui to boka a eng hun la nge kan thre thei lova a hel ho te chung thu kha chuin inquiry kha akal ta si a an buai khop mai hel lam la in court lam rel dan la an du big lo high court te kha an suwa sam ta a engma poisak he om thei to lo renga dan bu te po lo sa chum mok tok la bo lo hemi trum hi ni ome a hun in dot tani hria ta har to a ati lampo ani ma na kutte po anin thana sa ani ang anin phek sual de ti te po ani ome chuti anga anin khoi boi tran lai chuan puza sanga in chai chak ka to ta pa te kha an lo len chhuwa lai ani a ani hi alianin a chak boka an chuan vor ani ti chuan za sanga te va ko wat ro an ti a alen thana chu an no hremaya an va ko ta a ani chu tlan ho ngalin a hunawa thlen chuan sik pani chu manin ale lamin
akul le lamin an ringa akwa azak noya ahan kwa beta ahan thale meu chuan pakhat zok chu atho fai thei chau anti hemi tum hian an ho tu te anti hlum nual nia soipo an li ni a chuan Mizo le an sangoi zon puite chuan meeting an nei ta a an ni hi kan soyang khan a hillam an ni a mun poi mo duty te ro khat chu an duty na huna khan an la duty a chung ho bak chu mun khata an thu khom veka an khoi ve tak lo an ma ni lam tanga in soi ho ZCO zong kha an ko khom veka anom khom thup na la ya ZCO ho chu an thut bel tira thu an zot ta a voina hian thu top in siam ngai ta kan lam tang tur nge in ni officer lama hian voina hian thu top in siam ngai ni ti in an zot nun le a an ni chuan enga nge mo officer lama kan tanang le in lama kan tang do na lom an ti a chuti ang chuan thu tu na anon siam fel ta a an ni chuan chuti ani chuan ho tu tur kan thlangang an ti a ho tu than an rela ama saberin commandant tur tunge ni ang an ti a chula sibudar senior ber chu Mizo ani a chume tota senior le chu vice sibudar ani a hetia ho tu tur than an han ti ta ka hian Mizo lampang kha chuan vice sibudar kha CEO da an du dewa ani kha commandant tan ni ro se an ti a commandant tan chuan chu an da ta ni hetia subidar senior zok Mizo pa CEO an da lo chan chu Mizo ho ri ruwa chuan torna aom po in CEO an rot berin atur theyang anti deu lekani an ngai to thui khop mai adot tu second in commandant tan chuan an senior ber Mizo pa kha anti le ta lawa lalna kha ain thak ta ni chumi nuwa chuan ajuten tur an thlang do na ajuten kha apoi mo sia akeliana tangin engkim CO2 la thilruam manna siam ve tur khani a secretary ang ani de ubere ajuten tan khan lama anti gor khai le khathiam next budar arsi pakhat bel an thlang chuak le ta a an hi le khathiam ani a chu wangin ajuten ni ro se anti ani tin company commander tur ten ro le thlapa company commander a chuan ZCO de uvek khan thlangin an ruat bok officer tlan cheta ho zong kha kema khan anon lut le a an boi de zan ba kha chu lo khoi po khan tum le to chong big lo ma se aron pongam chuang lem lo chung ho chung thu chu relin an meeting le ta a officer ho hi kan khom vikanga kan falling anga chuta chuan dar som pania hemi kem hi in chuasan vekang ti in ajutenin order isu ang ti thu kha meeting chuan a pass ta a an relang chuan dar som pakhat rik ma in officer zong chuan ko khoma mun khata an falling a ajuten chuan hei kan battalion a om tlak in ni to lova min chuan sananga dar som pania hian in chok 5 turani dar som pania in cholo chuan in chung thu chu thu hranin ani mai thei ti zong khan thu peta a officer ho chuan chuti ani chuan kan chhuana tur motor temin pe thei angem anti a ajuten khat an dila ani chuan omze nei faran mai hian pe thei a in chhuana tur motor tur chu kan pe vekang cheu ke ni chu chhutria kan kaldon po in Srinagar thleng po khan motor te po min pe du lawa basa te kan chuang mai maya nang ni chu kan pe vekang cheu atia ma se an hanin ngai tu chianin chutiang chuan ti an tum le talawa he officer ho hian an arpachan line an lowen call dan hi adik tok lawani chu wangin an lowen call to dana khati zong khan lung oi fak lo to reng renga chu wanga chutiang tong kampo chu lo chuakani Srinagar rail station thleng te khat chuan an chuti tur te kha chu da tur kha an ni line da lo an nei tam zok lai mai tlata chu an ni tan khan alungoi thlak lawani an hun tiama chuan officer ho chan chuak ta a an kema tanga halo te a an vada a hei hi kan area chin chi ani a
kan ria chin ba kha chu kan thla theilo cheu an ti a chumi chin chu thla in a thla tu te chu motor nen an let le maya zan lo ni ta a an ma ni ron tu dol turin teng te chi te nen battalion khat dang chu ra thom fam kim nen aron thok chuak taruk mai anom na chu an hual ta vek maya India blanket anti mai India paratrooper anti ho te kha thona tangin anron zuang thla a ti chuan chung ho chuan teng le lai pui nen an hual ta zut mai le in chet vai chuan lai puin kan kap ta vekang cheu tu wa che su anti a chu tiang chuan battalion khat ho chu battalion khat dang ten ra thom fam kim nen anron huala an tan an huala te tan chuan chet lo kha a fin thak ta zo kani battalion khat kan ti hi mi sang khat vel tur ani a sarkar te nau dewa chuan sipai an nga lo wangin battalion khata zari da tang sang khat an oma India chu sipai anga wangin battalion khata mi sang khat chuang anom de veka sang khat sani an tlang puizo anni Assam Regiment 2nd Battalion Mizo Battalion anti hial te po hi mi sang khat sani lai anni battalion khat ve ve ani na in ron hol tu te kha cavalry ani a ral thom thatak nen teng nen na ron thok chuak kha ani a kan soyang khan thimang vek in huam si lo chuan an tan chet ngam chi kha ani lo hrim hrimani ti chuan chung ho chuan zan khuwa mai in an huala zan thim lai chuan engma an ti lem chung lo nakina chuan khuwa alo var chiang ta a loudspeaker khan an auta a in sio kan mudu ron choro se chuta chuan ron kal ro se aron chhuadu lo chuan kan ka pang cheu an ti a an sio chuana mun tur kha an soya an ni chuan an soyang zela ti chu an himna tur so kan ni ti hreranin sio chu chhuwa tir mai tha an ti a chumi nuwa chuan an sio chu an ti na lama chuan avakal ta a hol tu te chuan thuan lo pe a nakina I battalion te hi thui pe anga mun khata om turin thui pe turani meeting tura om turin in khom vekanga chuta chuan duty zong zong an duty na huna tangin an ron tel vek turani inom ho vek turani an ti a an soyang zel chuan mun khata an vako khom veka anom khom veka chumi nu chuan voina hian choin ei vekanga tin in thom no kha kal mai thei tur khan in buat sei thlapanga in sipai thom no reng reng kha engma ken ngai lo in slai te po om dan panga in awmanga nangma ni thom no bil chia in keng chuakang in choi khama arem huna chohun kan nun sewe donia anti a khatian ko khom chung khan an duty na hun poimo zong zong kha an mani khanan lo lua veka an no duty to veka ani chu choi khama kal mai thayang khan in siama ti chuan an choi khama chuan an phur chuak ta ni srina kara tanga hlawak lo mulmura an tia khan an omna tur khan no ro man vek to a thirling nei in an lo hung veka an duty na tur to war te po kha an no siam pe vek to kha lo ni in chuta chuan engmo chen chuan oma chumi nuwa deli bul nai aluar antia anomna tur kha ano siam le veka zesio omna big tur a hran pai nan sim thlapo Srinagar airport atang khan Delhi panin an thlok chhota a Delhi atang chuan motorin an hruai le ta a thariat vel chung khan engluzara anom ta a chumi chung chuan special court an nei renga high court level angin court an la renga ni ti chuan atang tur te tan chen tur te kha an han rela zesio te kha kumsom tang tur te kumsom pa ni tang tur te ang reng te kha an ni tanok mai sipai pa ngai kha chu ni som ni pani chung quarter kala tang turin an ti ani a in thlau hle mai heng kan thil soi then ka te hi he battalion atang nge soi tanga lak chua te an ni e soi to angin mizo tam berna ni a chumi chang choi chuan kot lama mizo nam tang rolina helna an chaw chua ni in an reporta chuwang chuan a khir em mai ni
chuta tel ve hol tu pa puthang chuang soi dan chuan chutia an han man ta chu thu buai aripin a nget khopa engama ma in sual berangin an luan han met kol ngal vek phot maya endi kong ma han chuale chi zia sang ni hian lang to lo reng reng ani an ma bak chu a thim khop mai holdar eng thua phei chuan tuna zet chuan pathian pasari me point min chan chuak thei to lo wange ati hial ni ome he trong kam hian khati lai an buain arab thak zia le an hun to na kher zia ati chiang hlein ka ria ma se pathian an han au me chuan engkim ti thei tu chuan alo chan chuak thei na me umai an man velo midang ho khan thei topin tholom an tho khoma ukil senior le thiam de umai an roi ta a an ukil roi chu alo thiam kher khopa mizo nam chua chi peng rang kharem changa mangin nam khat ni reng si kha nam khat tang rol hel an yo zong hlei nem nam rang pachuaute ra te khiang te hau nar te chang te ten ni lom nam khat ani hlei nem ti zong khan a be ta tlat maya an he na point thalu tuk mai kha thiam takin na takin a phet ta tlat maya thiam lo changa rei tak tang turte rei vak lo tang turte akuma kum tam tang to turangai te chu rei lo tuk an tan ma in thiam lo chang ta lo chuan zela an ta na ta chu an chuak le ta lomani kum thum tang te chu an om ome a nu an ukil chuan a han chule de veta le a engama ma an luan han me kol sak ngot awang te khan sipai ho tu te kha a ta te lek zok ta mai ni anti ti chuan pathian pasari poina chan chuak thei to lo tur khopa in ngai hial to kha pathian om puina azara liau pathian in finna le rem hrian na ape ka zara ukil thiam pakatin a chan chuak dai mai ani hek nu hian thila fu fil fai thei to tak vek lova mitam tak kha pension pom mi alvin an ban ta hlom thawa tam tak in soi thiam de ro kha chu an na lu tira ma se Battalion dangkara an son kwalta ni ti chuan Assam Regiment 2nd Battalion Mizo hlang ti an lo soi ve thin chu an ti top ta an dar ta ani